Wetso madume dumela tse ke dikgang tsa Botswana television nako ile ya bongwe mo motshegareng o ditlisediwa ke nna Lucia Ramasu ga ke nosi ke na le tshepiso sekolo a diranola ka puo tsa diatla tla re lebe tse di digogang ko pele motshegareng ono. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a ikanisa masole a maemo a go godimo. Kgwedi ya dithapelo e letsi e wetsi maabane. Fa mo go tsa metshameko lekgotla la kgwele ya dinao la BFA le tshwere moletlo wa ntlha wa kabodietsele. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape e leng moeteledipele wa mephato ya itshireletso o tlhomamisitse le go ikanisa Major General Joseph Eno Siele go nna mothusa ramasole wa sesole sa Botswana le Major General Simon Motswana ba rabatsile go nna Commander Ground Forces Command le Commander Joint Forces Command. A re utlwa pego ka Totlang Matlhabaphiri. Ramasole Lieutenant General Placid Segoko a bala makwalo a tlhatloso maemo go tlhagolela tsela moletlo wa go tlhomamisiwa le go ikanisiwa ga masole a maemo a kwa godimo gape le ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi le khuduthamaga ya gagwe. I, Major General Joseph Inosero, do swear that I will be faithful and bear the allegiance to the Republic of Botswana, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Botswana as by law established. So help me God. Major General Joseph Selo le Major General Simon Barabatsile jaaka ba ne ba tsaya maikano go tsweledisa tiro ya bone ya maemo a mašwa a go nna mothusa ramasole wa sesole sa Botswana le Commander Ground Forces Command hammogo le Commander Joint Forces Command. Deputy Commander of Botswana Defence Force o mo maemong a Major General. Maemo a ga Major General Selo ke maemo a le go o ntse a tshwere ka gale ali Commander Ground Forces Command. Meja no gompieno o na tlhatlosiwa gore e nne the Deputy Commander a ntse a tshwere one maemo ao. Se se dileng ke goreng o tlhatlositswe appointment gore yaanong e nne o tlhatlhamang ramasole. Major General Simon Motswana ba robatsile o na tlhatlosiwa maemo go tswa mo maemong jalo a brigadier a le gore o ntse a tshwere ka nako eno go tla go fitlha motsatsing la gompieno o na tlhomamisiwa go nna Major General. Jaanong ka tsamaiso ya rona ya semolao ga o tlhatlosiwa maemo o tsena mo maemong one a ke buang ka ona a Major General o tshwanetse goreng o bo o tla go signa an oath of allegiance o tlhomamisa o bo rurihatsa gore ga o tsena mo maikarabelong a Tautona a go neelang o tla tswalla o tshegeditse o bo sireletsa ditsamaiso tsotlhe tsa thokgamo tsa itshireletso go ya ka ga molao wa Botswana o tlhomamisang ka teng. Moletlo wa go tlhomamisa le go ikanisa masole a jaanong ba ga tshiamelo ya go simolola tiro ya bone ya maemo a mašwa a ba hilweng kgwedi ya Lwetse e rogwa. Tlotla Matlhabaphiri, BTV News, Gaborone. Kokelo ya motse wa Toteng e ntšhafaditswe ka madi a kanang ka 3.3 million pula go tokafatsa ditirelo tsa botsogo mo motseng o. Kokelo e tlhabolotswe ke khamphani ya Royal Gold go tsweng Switzerland e golagane le moepo wa kwa Maqhau. Love Mario ka pego. Kokelo ya Toteng ya agilwe ka lenaneo la dithabololo tsa kgaolo la District Development 8 mme e ne ya rolwa semmusong go la ka kgwedi ya Moranang. Kokelo e go tlhalosiwang ha e thusa balwetse ba heta 650 ka kgwedi e ne e na le thaelo ya didirisiwa dingwe tsa botsogo. Khamphani ya Royal Gold go tswa Switzerland le moepo wa Maqhau ba bona go le botlhokwa go ntšhagatsa le go reka didirisiwa dingwe di akaretsa di-machine le tse dingwe ga mmogo le go kgokelo ya metsi. We invested because not only do we believe in the mine, but we believe in the management team's commitment to helping the community and the country of Botswana. We would like to see our communities continuously improve and grow responsibly. We want our communities
to prosper, improve their livelihoods, and create sustainable, healthy livelihoods for future generations. Ntšhagatso ya kokelo e tsamaelana le maitamo a moepo a go thusa setšhaba mme ebile e konatela puso a go netefatsa ga mongwe le mongwe a gola ditlamelo tsa botsogo tse di maleba. There is also a need for infrastructure maintenance, and re itumeletse gone gore Royal Gold and Komatlayo mine are actually assisting us mo kgaolong ya rona ya Toteng gore thusa gone go maintain clinic ya rona jaaka le setse le bone le yone kgologolo ele ba setse ba simolotse gone gore thusa ka maintenance. Do tse dintsi yana ba ga tswa di tele mongwe le mongwe me go botlhokwa gore ha re di bona be re di tlhokomela jaaka re dire go nna le dilo tse manobolo ba kana mme be re sa senye. Let me thank you people for not vandalizing this. Mo nakong eno ba moepo wa Kgwemaqau ba tsweletse gape ka go thabolola kokelwana e nngwe gape gone mo motseng wa Toteng e go wedweng ga yone e ta thatosiwang maemo. Love Mo Mario, Botswana Television, Toteng. Tona wa lephata la botsogo Dr. Edwin Dikoloti a re setšhaba se tshwanetse sa tsaya maikarabelo a go lwantsha kanamo ya HIV and AIDS ka jaana e le ntwa e puso e ka se kgoneng e le nosi. Tona o buile se mo tirelong ya kereke ya go tshwaya go wela ga kgwedi ya thapelo kgatlhanong le HIV and AIDS, malwetse a sa tshelwaneng le dikotsi tsa tsela mo nogaborone ka mafelo a beke. Ke supe gore re le ha se la Botswana re latlhegelwa ke batho ba le ba ka tshwara 425 ngwaga le ngwaga ka mabaka a dikotsi tsa tsela mme re le ba MVA fund re bo re dirisa madi a kanang ka tshwarang 200 million go thusa ba eleng gore ba amiwa ke dikotsi tsa tsela. Ha o ipona o bapale ngwana malome o re tsamawe go itlhatlhoba o itse seemo sa gago itse gore ga o nna ga dinkame wa dikgang tsa botsogo o mona le seabe. Dilo tse ke tsone tse re di rotloetsang ebe re di eletsa gore e teruri re ka di amogela tsa tshela mo go rona. Barutabana ba kgaolo ya Selebe Phikwe ba tshwaragane le bana le seabe mo go tsa thuto ba rotloeditswe go sekaseka metswedi e mengwe ya tlhabololo itsholelo ka dikgwebo tsa sennalaruri ba dirisa meamuso e leng teng mo kgaolong ya Spedu. Karabo Molusi ka pego. Kgaolwana ya Selebe Phikwe e itshupile fa e digoga kwa pele mo go ntsheng maduo a mantle mo thutong mo go setseng ebile e le ngwao go agela mo go seo go ne go rulagantswe dipuisano go lebilwe gore barutabana ba ka dirisa dipalo tsa bone jang ba dirisana le bana le seabe ba ba farologaneng go fetola matshwenyego a mo lephateng la thuto go a dira dikgwebo tse di ka tlhabololang matshelo a bone le setšhaba go aga sekolo se segolo sa university le go dira dikgwebo tsa mantlo kgotsa dikago di nang kotswe ile dikgwebo dingwe tse di ka dirang sentle mo kgaolong eno. Schools around here excel in terms of performance in all levels, be it primary, PSLE, JC, junior certificate, BGCSE. We need you to have that hunger and curiosity to know what we do and how we can help you. Without that mentality or mindset to want to know, then our efforts are just futile. So I encourage every teacher here, every professional here to visit our offices, find out how we can help you, and unpack the investment opportunities in your region. E rentswa thuto e le sengwe se go ka gwebiwang ka sone go supagetse gore Selebe Phikwe le kgaolo ya Spedu e na le metswedi ya peeletso le dikgwebo tsa temothuo bojanala le madirelo gareng ga tse dingwe tse barutabana ba ka inaakanyang le tsone ka bongwe kgotsa e le ditlhopha. With the tourism sector, re na le lebeletse gone gore kana we can venture into dam tourism. You may be all aware that we've got Litsebogo Dam around here, we've got the Katlong Dam around this area. These are potentials that are ready to be unlocked by us.
us, because we are all investors, we are all potential investors. Come next year, the citrus project, and not all the fruits will be coming out, especially the first ones, will be quality for the export market. Hence, us having to stand up and finding those kind of opportunities. It can through the corporation, it can through the different arms of the BTU, because we understand that the BTU is currently running some very successful businesses. Ka maiteko a barutabana ba Selebephikwe ba sirile tema kgotsa motlhala mo go tlhotlheletseng diphetogo tsa go fetola dikakanyo le mekgwa e go ntseng go dirwa dilo ka teng. Ba bo ba supa maikaelelo a bone mo go nneng le seabe go godisa letseno la lefatshe leno go tswa mo go 192 billion pula go tsena go 449 billion pula jaaka e le tebelo pele ya ngwaga wa 2036. Karabo Molosi, BTV News, Selebephikwe. Ofisi ya boemedi jwa lefatshe la Turkey mono e tshwaragane le baruki le badiragatsi ba mono gae ba ne ba kopane go rotloetsa tirisano mmogo mo mehameng ya bodiragatsi gareng ga mafatshe o mabedi. Badiragatsi le baruki ba mafatshe ka bobedi ba ne ba nna le sebaka sa go supa ditalente tsa bone ka mafelo a beke ba remeletse thata mo ngwaong le kapari ya batho ba mafatshe ao. A re utlwe dintlha ka Refilwe Motube. Go bapatsa bojanala ka tsa kapari go supafala e le mhama o mosha o tla rotloetsa ngwao le bojanala mme se tswa go supiwa ke ba ofisi ya boemedi jwa Turkey mono Botswana le basegi ba diaparo ba mono. Tomagano e ne ya akaretsa badiragatsi ba tsa kapari ba ba neng ba supa diaparo tsa ngwao ya lefatshe la Turkey. This year we are celebrating our 100th anniversary of the Republic of Turkey. And as part of our celebrations, we're holding some cultural events. And today's traditional fashion show is a part of this celebrations. We did this show in collaboration with a vocational institute all the way from Turkey, from the city of Izmir. The clothes on the models are traditional Turkish designs. Some of the clothes are actually old, they are antique and mostly silk, and they are hand woven. I plan to go international. I plan to take my arts far, you know, to reach as far as I can. But I want to be that person who go international and make it known. Moletlo o ne ngo tshwere ka tlase ga setlhogo se se reng Colors of Turkey o re faditse fa se ele sebaka sa badiragatsi ba kapari go itshupa mo saraleng sa mafatshefatshe. This is the greatest opportunity for me to be part of this Turkish 100-year centenary. I love fashion. I have passion for fashion, so that is why I'm part of the modelers that are showcasing the outfits that we've been seeing here. It is an opportunity for me as well to network and be able to showcase the outfits. Bobedi jo bo ne bo ikopanya e le selo se le sengwe mo go dirisa matsela a ngwao a mafatshe o mabedi mo go direng kapari e supang bontle jwa ngwao. So Bath Fashion Week, it's a project is trying to diversify the tourism sector in Botswana by finding a new niche that remains very limited, which is fashion tourism. Hence, now we are collaborating with the Turkish embassy on their celebration of 100 years. So you're going to see a final piece. It was made by one of our designers at Bath Fashion Week. It merges the two cultures, the Botswana culture, the culture of Turkey. So today we had even the beautiful models from Bath Fashion Week being part of the culture of Turkey. So this shows the cultural exchange, you know, because culture is dynamic, it's keep on changing and developing. So there's a need for us to preserve it. Emmanuel Kayenda yo e leng mothami wa Bath Fashion Week ona supa bothakga jwa gagwe ka go rotloetsa ngwao ya Turkey ka dipina le mmino wa lefatshe leo. Refilwe Motube, Botswana Television, Gaborone. Mapodisi a letlhakane a tshegeditse banna ba fera bobedi mabapi le dintsho tsa borre ba babedi ba go tlhalosiwang fa ba fitlhetswe ba tlhokafetse letsatsi fela pele ga la boipuso go kgotleng ya Buhe mo motseng wa Letlhakane.
Mookamela mapodisi a letlhakane Superintendent Michael Mapepu a re ditlhotlhomiso di santse di tsweletse mo kganyeng tseo mme ba belaelwa bone ba santse ba tshegeditswe ke mapodisi. Se ba etseng Tebogo wa bega. Bontsi jwa banni ba kgota ya buhe mo letlhakane ke bo maipa hela ka ba sena ditankana tsa ditsha ebile go thalesiwa ga dikgang tse di tshwenyang thata mo kgoteng e le tsa botlhokatsebe le dintwa tse di diragalang mo mahelong a nnotagi. Letsatsi hela pele ga boipuso mapodisi ba ne ba begelwa kgang e mo go yone banna bangwe ba ne ba lwa mme ga heletsa bangwe ba bone ba latlhegelwa ke botshelo mme ntse le dikgang tsa nnotagi. Ra ripotelwa kgang e leng gore ne go te go lolwe ko kgoteng e bidwa go te buhe mo letlhakane. Buhe is 5 kilometers go tswa from the main station. Mme a re mapodisa ba tsena kwa rra ba ithela ile gore bangwe ba gobetse ho ba tsa banna ba gobetseng ba ba isa ko sepateleng. Kate go ra re ka gore go lephane ba tlogela ba bangwe ba babedi ba ile gore ba ne ba kaiwa gore bao ba ha se ba khophaletse. Mapodisa ba boela kwa ba itha ba tsa ba babedi ba ha ba isa ko sepatele ba itha ba confirma gore ba thokahetse. Banna ba ba thokahetseng ra ke banna ba dingwaga tse 26 and 28 ba ile gore ke ba khota bene ya buhe. Mme ra ne ra ntsha letsholo jono bosigo jono jo ya re maphakela ka bo 10 o'clock ra be re setse re tshwere ba belaela ba le 8 ba belaela ba le 8 ba ke bana ba ile gore ba ranger from the age of 17 to 39 ba le tse ba ile go le khote rights ke batho ba ile go ra ka re bua jana ba re mandilwe ba setse ba le ko prisons ba bangwe ba ile ko moshopa ko boys prison. Mapodisa a tlhalosa ga ba tshwengwa gape ke dirukuthi tse di thukutang banni di tsa bone mo malwapeng. Dikgwedi tse pedi tse ne di hetatse ra thaselwa ke banna ba ne ba tsamaya ba le segopa ba tsenela batho mo mantu ba ba kgama ba ba tsela di tsa bone ka ra emela ka dinao ra esala morago go ithele re tshwara banna ba ka nna 7 banna ba 7 ba mma ya re ha re ntse re ba connecta ra khone gore detecte di sini di ka nna 4 tse leng gore bana ba kgama batho ba tsa di laptop ba tsa le di cell phone so dio tse re ne ra khona re di tshware le bone banna ba orra re ba tshegeditse mme kana bana ba re ba tshegeditse go a supa gore go mo ke syndicate se leng gore ke Batswana ba kopane le Batswarwa yano khanyera ke jone bo raija yone ka gore ha batswa ha yano ha ba phathaletse go nna bokete bangwe ba tsamaile ka dithoto. Mapodisa a ikuela mo setšhabeng go thusa mo ntweng kgatlhanong le tiriso ya ditagi segolo jang mo bananeng ka seo se baya bokamoso jwa lefatshe leno mo diphatseng. Se ba etseng Tebogo, Botswana Television, Letlhakane. Wetso a re di beye khutlo gone 4 a re tlolele ka go tsa metshameko re di tlisediwa ke Tumo Mpatane. Mothetso madume dikgang ke tsa metshameko. Benson Kitso Mangolo wa Joining Galaxy ke ene motshameki yo gaisitseng wa rre wa ngwaga wa 2022-2023 fa le sego ra diakanyo wa setlhopha sa Double Action ene a gapile tlotla eo mo letlhakoreng la bomme bobedi jo bo tlhomamisitswe kwa meletlong wa kabodietsele wa lekgotla la Botswana Football Association ono tshegeditswe mono Gaborone le diapoloko go na le ko. Tlotla e ya motshameki o gaisitseng e ne e le nngwe ya tse barati le balatedi ba kgwele dinao ba neng ba di tlhomile leitho ka jana e ne e phadisanelwa ke batshameki ba maitemogelo ka godimo fela Benson Mangolo wa Joining Galaxy a fetoga mofenyi a gaisa jalo Tumisang Oribonye Kabelo Saakanyeng Mothusi Kupa le Boganditsile thata one ditlhokwe wa setlhopha sa Kaizer Chiefs kwa Afrika Borwa ga mmogo le gape mohutsiwa. I want to dedicate this award to my late father who has passed away by 2017 because he was always faithful with me ka bolo because I was an for team effort Joining Galaxy players and it's also for national team effort national team players. Credit to Marana Ramrebud from Joining Galaxy as my coach. Credit to Mohammed Teenage Importer as my national team coach. Mo letlhakong la bomme gone tlotla eo e gapilwe ke lesegora diakanyo wa Double Action yo ene a neng a lwela tlotla eo le ke itumetse dithebe se dira me boseja wa Sundowns la one moloi ga mmogo le Mokgabo Tandam.
Mo ditlotleng tse dingwe mokatisi wa setlhopha sa 11 Angels Temo Mpatani o tlhophilwe jaaka mokatisi wa ngwaga yo gaisitseng. 16 jaaka itsege o na lwela tlotla eo le Morena Ramorodi wa Joining Galaxy Mandla Mpofu ga mmogo le Pontshomoloi wa Gaborone United. I'd like to thank everyone who has voted for me. It's been a very long journey, and I think I got this award because of what we have achieved as a team for the past 12 years, not only for the past year. And also I would like to pay homage to Coach Piro. He's passionate about the game. He's as a player, he was a very good player, and as a coach, and coaching both, we came to Botswana for the first time, and he did wonders for Masita Oga. Coach Morena Ramorodi, I can write a book about him. Setlhopha se se magoromasha mo liking ya Botswana Premier League ya paka eno sa Traffic kana Machimenyenga jaaka ba seboka se gapile ya setlhopha sa ngwaga se se gaisitseng. Machimenyenga ba ne ba lola tlotla eo le se sengwe se magoromasha mo liking eo e kgolwane sa Matebele FC, Gaborone United ga mmogo le bafenyi ba league ya Botswana Premier Joining Galaxy. Mo letlhakong le lengwe tlotla ya setlhopha se bomme se tsagaisitseng e gapile ke Granada ya kwa toropong ya Selebephikwe fa kgaolo ya Gaborone e le yone e thopilweng kgaolo ya ngwaga. Tlotla ya moeteledipele kgotsa President Award e neng ya biwa ke moeteledipele wa lekgotla la Botswana Football Association Maclean Letshwiti e filwe mosimolisi wa setlhopha sa Flamingo de Sportos Matshidiso Kowa mme a lebogiwa ka 30,000 pula. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone. Re ntse re le mo go tsa ka boditsela ya BFA tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao re tumiso re khari a re ba tsere tshwetso ya go letelela ditlhopha tsa kgwele ya dinao go dirisa mabala a puso ntle le dituelo dipe se le tsela nngwe ya go thusa ditlhopha go itsenya go nna le letseno re khari o bile seo kwa go boditselong eo ya Botswana Football Association le diapoloko gape. Tona Rakgare a re ba bone go le maleba go fa ditlhopha sebaka sa go dirisa mabala ba sa duele e le tsela nngwe ya go ba thusa ka letseno ka jana bangwe ba etshetsa ka go tshameka kgwele ya dinao. Tsere tshwetso mo ngwageng tse pedi tse di hitileng gore kana mabala a dirisiwang ke ditlhopha tsa kgwele ya dinao ke mabala a puso. Lebala la Obeditani Chilume Stadium ke lebala la puso. Lebala la ko Lobatse ga mmogo le National Stadium ke mabala a puso. Me mo nakong e hitileng ditlhopha e ne re ha di sena go dira madinyana be ba kgaogana le ba Botswana National Sport Commission gore go nne go thusiwe dikgang tsa bo maintenance jalo le jalo. Re sutlhile go lo mo re neela ditlhopha tsa rona di stadium tsa rona mahala. Re sa lefo bangwe ba balalediwa ba tlotla kwa moletong o ba buile jana. BFA has taken a deliberate decision to recognize off-the-pitch excellence as part of the awards system. We are totally convinced that off-the-pitch and on-the-pitch performance are directly related. Good results are never an incident or an accident. They are a result of good governance system. I want to talk about three key elements that resonate deeply with the African youth and draw a unique connection to Botswana's football identity. Unity, perseverance, and hope, all embodied by the precious gems that are diamonds. I was told that Botswana is often referred as the land of diamonds and holds a unique place in the heart of the African continent. These diamonds are more than just stones. They are a symbol of resilience, transformation, and brilliance. They mirror excellency, the journey of our youth, and the football nation itself. Unity. In a world often marked by division and discord, Botswana football stands today as a shining example. Moletlo o wa ka bodietsele wa lekgotla la BFA o ne o dirisiwa go epelela batshameki ba ba dirileng go utlwala mo kgweleng ya dinao le gone go ka ba kgotlatsa go tswelela ba dira kanata. Lydia Poloko, BTV Sport, Gaborone.
Setlhopha sa Phoenix sa swimming se ne se tsabakela mo mabelong a 200-meter relay a mo letlhakoreng la basimane ba dingwaga tse di kwa fa tlase ga lesome le borataro se wetsa lebelo leo mo nakong ya 2 minutes 1.82 seconds kwa kgaisanong ya bobedi ya Botswana Swimming Sports Association Gala e neng e le ya bobedi go tshegediwa mo ngwaga Khomotso Sefako o na le ko Phoenix e agilweng ka makawana a karetsa Ntsika Mothibatsela, City Kalil, Bianco Van Rooyen le Ethan Harry se simolotse bonta ba tsaya ketapele mo 50 meters wa nthaka Ntsika yo simolotseng sentle go fitlhela Harry a lewetsa mo maemong a ntlha ka nako ya 2 minutes and 1 second. Bana ba salwa morago ke Propellers mo go a bobedi fa ga borona Aquatics ba wetse mo go a boraro. It was a really good race. I feel like we all put in 100% effort into it, so at the end of the day, that's what wins races for us. So yeah, I think we are up against some very good swimmers, and to win the race at this part of the season is very good, as we are still training towards more competitions later in the year. We shuffled up our team very well. We did things that the other teams didn't expect us to do, and yeah, it worked out for us. So hopefully we can continue in this type of form throughout the rest of the season. Rentsere le 4 Propeller Swimming ba fentsa letlhakore leo ka go ba setsaneng ba dingwaga tse di ka fata sa ga le swimele bone ka sethopa se neng sa agilwe ka Melody Saleshando, Maeva Morebudi, Joy Mvudulu le Kutlokisilwe ka nako ya 2 minutes and 29 seconds ba latelwa ke DMSS Gatos le ga borona Aquatics mo go a bobedi la boraro ka tatelano eo. Kira Harry wa sethopa sa Phoenix Swimming go dirile diabo mo mabelong a makhutshwane a fenya matakoro ta 50 meters, backstroke, breaststroke, freestyle le butterfly. Here actually there's quite not enough competition, especially for my age group. I know this gala I was only swimming against one person in my age group, so I feel like come time for Mauritius I'll be able to actually gauge where my competitors stand and hopefully push with them and able to make finals, after finals maybe push for a medal. Ka go basimane mothumi wa sethopa se setšhaba Ntsika Mothibatsela wa Phoenix Swimming le ene o dirile bonte jaaka na fenya 50 meters freestyle le backstroke. In Francistown, the times were, we had only been training for 2 weeks, so the times were still not the best, but now at this gala I can see the improvement. I've just moved to a new club as well, so it's good to see that the results are coming through, yeah. Metshameko e ya BSSA Swimming Gala e ne ile ya bobedi go tshegediwa morago go simolola kwa Francistown mme ne ngwekile bathomi ba le kgolo le masome a fera bobedi le bofera bobedi ba phaditsenya mathakoreng a 50 meters le 200 meters a backstroke, breaststroke, butterfly le freestyle. Khomotso Sefako, TV Sport, Gaborone. Ka bokhutlhong setlhopha sa setšhaba sa bomme sa the men's se eteletse pele ka dino tse pedi go lefela la Lesotho mo motshamekong yo tsweletseng wa Hollywood Bets COSAFA Championships. Mothoetso a re dibe khutlo go defa tla ke leboge morwa re tshepiso sekolo yo na ralola ka puo ya diatla Lucia Ramasu wa boa go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana ka tsotlhe ikanye rona.